our Lady of Mercy Church, Roman Church na wo Tema Community 1 no, and also na chipe na yewo. O de ba Kumasi ahwia pankro no anasa ahwia maduma. Enti wo de offer trotro so for line. Kajetia anasa so amra na about krompo na akase wo ko ahwia no udru ahwia akase obesi wo 21st clinic ombesi wo yanimu pe o de ko sunyane no yewo regional hospital nhwe animu enti regional hospital sunyane regional hospital no omo main gate no ba bia efewura no ehonom na omo ATM machine no esie na nhwe animu anasa na opposite no ho na yaso ye no ewo Obuase ye Court Junction, Obuase Court Junction, honomo na obehu yen. Techiman no ye ben Ajonkwa FM. Enti sawofa road now e ko Sunya na say Sunya kwan so no otra old police station na no. I said the old Ajonkwa FM na obe try ansa na wadu Ajonkwa FM. Enti wa Ajonkwa FM na nchempe wo techiman. Sanso na nkranza ye ben Children's Park and can GN Bank dan dada no mu a sanso na wo de call brekum amangwase ya ben Chris FM go so ye wo go so abotan so ye ne Success FM ene din hwani mu na wo de call takwa no ye wo takwa Roman stores na nim ho a koforidua no obekọ Agata market no kaso ope o green dan no mu a ho ena yewo samanja bia ntumu a say edos ntino duaboso no yewo radio rainbow na chipe duaboso radio rainbow na chipe ena yewo say matima bomodi ade branches no do na tudwa enti aka takrade no asemu Takrade Anaji Station. Anaji Station. And I say if you come number 9, a honma ena yewo. Sa penalty. Okay. Me pacho when you dear that way say no sunu free sumaye. Na che say doctor ya dear papa. Listen da hana na me hwe say obetimi ni nyina ba ko na ka mu na wasa ya fast and ya hwewunti no. Me bo me nsama ma wa ya dear. Ewusia ya branches no na ya de atudwa no say ya kasasa na say ya nkyere mu ya kyira akwan bi so na say ya sa kapoma na ya anwemu na na se ya ko wo ne ya ntwa ne ti no mfaso bi anhye da ama so sanwie mu die enti Dr. Yusuf watena say na last week anasa na wotwe atwam no na ya dwendwene nsem bi ho ya se hintasem ya etai stroke ayalesa ho anasa etai ya kyiri Dr. Yusuf ebebie niema mu pina de kyerɛ yɛn ema yehu sese yankasa ne yadwene no se benkum no ena ho kye a ho techema stroke na jese ye nifa no na aba beka no se nifa no so adwene no ena beka no so a na eno so aba benkum side ho niema wo kire ne doso wanya bre entie bibia wo kwa yie bi wa medru nta okọ baabi doc wadaroma last week dia wo kire ye no fasima mienu pe esa boni tofu amayen na uwie ya ne de wo ho ne de ato aso wadaroma mpacho yo me da say ti me boni tofa na kire say stroke ho nsem na ekan a ka say ahintasam a eda stroke ayaresachi na say stroke ayaresam intino ye dikan hwe stroke say ka say stroke a eno den stroke ye yade bia na say ndwudwe yade eba abra moja anke wose ede from a pa ekoya adwemu no etimi de nupa ekoya adwemu man energy na etimi ye na adwuma se de esafata no moja no entimi enkodru ya adwen no hono papa enti eba na sa pe na ama brains no na say ya adwen no cells na cha se den ewu enti ba bia na ya adwen no e control bia no na hono ma ya den a cha se ejojo enti na sa enti no ya ka se ye wo ntini mienu a ye de moja ekọ ya adwen mu ye wo carotid arteries no ana ye wo vertebral arteries enti carotid arteries no se moja na enamu no antime nkoduru ba bia we se eduru a ya adwen mu no e de however enti however hono ma ba bia ya adwen e control nyina no na cha se hono ma cha se call off ana se ejojo ana say ewu sanso na vertebral arteries no so ba bia air supply moja ekọ nyina na say problem be mu a eno so ba bia air supply nyina na ho so be sha say den say ewu enti no santi no ede na ma moja entimi enkoduru ba bia we say eduru ye ka say de edikan ada say entini no mu asi bibia si no kwan ana say
entini na pai ama moja na eden ahya se enyunu nti antime nkoduru ba bia se eduru en na de ba types of stroke no ayeka se ye wo hemorrhagic stroke ana ye wo ischemic stroke enti hemorrhagic stroke no eye abra entini no eden apai enti se moja edi afusane wo entini no mu arteries no se moja enamu na se the pressure pa edi namu a se want man control pressure ni ye dum pempenso bi atimi ma entini no ehono enti ehono sa aneurysm etimi apai apai sa na chesa ma moja na hya se eden enyunu ewo tim enti eno ye one type of what stroke ana yesen ka say wo ischemic stroke no eye abra bibi asi moja no kwan entini no kwan ama moja na anke wo say nam entini no mu koba bi e wo say ekọ na ntimi ankoduru enti ede na si entini no mu kwan ye say ye wo thrombus and embolism enti thrombus na ye ade abra de esi entini no mu kwan no ba bia esi ye no honom na e sha se develop ye ana ye wo embolism no kire se ebia na saade na ekosi entini mu kwan no e number bi efiri nipadua kwa ba bi se ebia na e wo na mu ba bi nti afa entini no mu saa nti afei na akosi kwan wo wadwen no mu enti ama moja na ye de antumi anko eno so eya ischemic stroke no ana ye twen atiefo adwen si so se ye betimi awo transient ischemic attack eno kire se eno ye a kind of ischemic stroke eno eba de esi intini no mu kwan na no ebetimi the stroke symptoms bi aba se bia oba bia hya se jojo na mmom no enche bon sa dina sa afiri ho ntino na wasansi odada mu asa hwi ensi ye ene transient ischemic attack ayeka kire wo se eno ebo nka ye se wanhwe wo hu yi a dachi bi no stroke ankasa betima be fa okra ana yesen ka se yesen was silent stroke abra stroke a che okra mpono nim se stroke a che eno kire se abra o nam hono stroke na eche wo no an affect nipadua no ba bia ebetimi ama na adadi abonten so say wanya stroke ebi ne say ebia anko affect ba bia ema utimi kasa nti utimi kasa enko affect ba bia utimi ma upagya won santi no utimi pagya won san anko affect ba bia utimi ma won nanti no utimi nante enti we nyina andadi ewo ani so anti no unhu say wo stroke but wanya stroke a say wa adwen mu Mati ase na ye di free ho na ye ko ka se stroke no eba e won so bebre anase signs and symptoms bebre empopoye bia ba be wo ni pedua no mu enti eno so edoso pa ye na me be bon to fa kire se yemfa sa acronym we into your team say be fast no in fact acronym ya sha to ho a eno ne din ese stroke ayaresa ana ne din so science o fa sa be fast na eno be ma wa kai stroke no sunsanso ana na signs and symptoms ebetimi dia bro ana se odofu bi enti ba ya na wa hu se we ye stroke ena eba ni pedua no mu no ntimi ntu ho na mo ntentem enti wo hwe be fast na bi no ye BEFAST enti bi no ye balance balance no kire se ebia anka masori agina hotentin se no e wo se meye balance balance no kire se ense se obekọ afanfa e wo se otimi gina ho pintin se bio ente se obi a wanom kakra ogina ho ntimi gina ho e balance a wonya balance no ohimso sa pepe na tie enti e wo se wo ye balance enti se wonya balance a obahu se onipedua no fa ba bi ekọ afanfa bi enti e balance a na kire se na ye bi no ana ye wo ni ye eyes enti wani ankasa no o sha se hwe se wani ba ko a se enhye de hu ade yie a sha se hu ade double anase a se de efra no perfume anase at once na no e wo se hu se problem e den e ba ana ye wo f no e kire se face enti wankasa no o gina ho no ma o hu se wani mu ankasa no a se fa ba ko emu yedu ese fa ba ko enti no sa no hwe mu na sa o sere abom se fa ba ko abafam kakra na fa ba ko so akosoro wani mu achia wani mu achia enti eba na sa o se hu se stroke symptoms no ya na eden eba ana ye wo arms no arms no kire se obepagya won san mienu nyina hwe enti opagya won san mienu nyina se ya obom se ba ko timi kosoro sen ba ko enti obepagya ba ko na ba ko ase de enti mi kosoro apagya kosoro a ese na kire se enti mi kosoro se de wo se kosoro no enti aba na sa kire wo se ebia stroke ya de na eden eba enu ti a wontimi mpagya won sa nkosoro se de se opagya no
Sanso na yawo s no ye speech no okasa say de okasa mu setie enti say o ka asem ekire ebia obi a onye stroke na so obe repeat that same asem na o kan ye na say de obi say aka na hwe kura o nte de o kan ni nyina ekire o say ente say kane enti aba na saa na kire say eno nso ebetuma kire o say nipa no enye stroke sanso na yawo time na nkasa no anase ti no egina ho manema mienu yawo terrible headache ana yawo time no terrible headache no kire say oti betimi apaw pa yie okay oti ebetimi apaw pa yie eno ye sign ba ko e kire o say ebia hemorrhagic stroke ena eden eba ayana mpempi no hemorrhagic stroke abra ontini mu apae no eno the very severe headache pa oti be paw kase pa yie ohun bi da bi nto wo o lifetime mpoda ana ischemic stroke no so eno echewa ayana etimi take mire kakra be 24-72 hours mo ansa na headache no baba aba enti hemorrhagic stroke no titiru na tade headache bi pa eba ntem enti sa terrible headache no eba so hu se bibi enkoyie ebetuma ba ne se stroke no ena eba wakwan mu no sanso na ti na nkasa na se gina ma time okay wa hu stroke ayaresa mu no ya ka se time na ayana time ehu hia pa emra ode nipa no be ko hospital no ere be kire na be kire ayaresa no ntemu a ebeba ana se ye hwe ye dada sitinemu a ye be ka se time is money no se ba no stroke a ye be ka se time is brain na kire se abra wa ye ntem akọ ayaresa bia abra wo nya stroke no eno bema wa save wa adwen se de be ya wa adwen no tissues no enkowu nkoduru pempenso bia yentimi ye ho hwe bio mpacho what you say anti stroke no the signs and symptoms no ye born no tough sa na be fast okay na yes wo the signs and symptoms ahodo a esan keka ho ebi ti say bia nipa no no rebeta afiade ebia na se de o si dwendwen no adwendwen no so ate na afei oka asem kire na kwan obefa so ate asem no krampo no yi so repeat ya afei so ebi ho no ma ohun anim krampo a on hya won so se ona wa hu emira kakra yi a etwa mu no na kire se wa se o san kire ho eda ho adi se ona o ya sumesi ansa na ebi a wasan kai ebi okra wan ka asem mpo enti ni nyina ye problems a etimi eba na se signs and symptoms a etimi eba abra obi anya stroke okay some ka say doctor we wa be pa hu na na mame we twa ne fast ama be fast na no de ye ni nyina no na wa bone tofua de ama ye nti no by ene doc ye be bie lines ntem enti by 75 na ye de bie lines ni ewia and person question okay say numbers na kwa kodi yankase yi ni so nti no okay 10 minutes to time no na ya fa course no 10 minutes to time na ya fa course no ene yenwura he fa biem okay say you stroke no na me bisa say e ba yen so sa na ede be say ye hu say ye nim fa bi chia asane be ne betimi di ato ye wo yankasa ya blabo ne ya widie mu oh say one thing say yeah be can say risk factors no yes risk factors no stroke there one thing say aba and aba so aba with full damage okay aba with damage ankasa there for stroke ankasa na aba with damage na eya na mpempi no bi ho no ma etimi this stroke ebrayen simple cry okay this stroke ebrayen simple cry e fa say obi a wanya pressure pressure no ene efe no hypertension na say mojabroso ebi ho no ma waka say pressure oni ma dokro no na ya mpempi na ka say mojabroso no na che say moja edi afusane wo ntini mu no pressure edi na mu no sopa na say wosoro enti say wosoro sa na say tambia wantima regulate ma na mba fam say de wo say eba fam na etime de stroke eba okay etime de stroke eba pa ena enti o check na number 1 cause of stroke pa ena number 1 cause of stroke enti obi a wo BP pa no mpempi na wasa otimi 200 na mo ebi ana se abrofuduro no na enje wa enka se enje wonti wo de waja no anhwa na akofa stroke aba simple cry enti no se abiduro so line na opesa wo kwana kire se yatimi asa yade na ma won so a ebetumi aboa na atimi ama
pressure no so na yare sanati ma kama say the be stroke enko bada achi because stroke eba obenu ho say one no medro for pressure no afei obi a wa cholesterol ankasa nso no ya ade a say ekosoro a on say cholesterol no srade no seso wo moja no mu enti no etimi si ntini no mu fast cry ntentemara say the be ya moja no entimi enko ba bia wo say ekọ eba na sa na kire say stroke no na eba ana afei nso obi ohonoma wanum nduru anoma nduru bi ohonoma sa wa hu ne nsusanso e de brewa eya na mpempi no obehwa na stroke aba ebi na ye painkillers ayenom painkillers ahodo bi ohonoma ye turn over the counter na say wo drug store simple crampo say ubenya ebi ohonoma doctor crampo na prescribe ma na mom no ense say obenoma to aso enti abra doctor prescribe ma say okay pains we na okuma na say oya we na okom ntiji painkiller we na okonom na say time bia wan ko doctor no ho anko kirekire mu say bia say na ekoso a na wo de wo pe ekoto no maka hu say onum no bebre no ekokoso problems ahodo ama stroke abadache yes ana ebi so te say family planning dro ya yenom contraceptives ya na mpempi no onya noma na say de o pen de atima ya amawo nemom no that kind of blood clotting factors na de ba no ene say bia be ma ontini mu ayen ketwa kakra mu na akoye ketwa kakra say de be ya moja ndia fo se ne ye wo mu nyina no ekofa high blood pressure de abro na ne sunsanso no sa akoye den akoye stroke and obi biara obe no sa family planning ndrowe for 5 years no opa ye den obenya pressure na onya pressure so a omo safo bi na omo ka say omo no pressure dro kra emfa na kuma bon ntentem na say na kire say lead to stroke anasa enti eno eya na mpempi no eno so how back pa ewo mu no na afen so bi wo hono ma wo diabetes ankasa na si kire abra ewo moja nu mu no dokumpa choto bo asia sansan na ebekọ diabetes de ne so no enti say contraceptives say ebia meka say ono ne de no won fa enduro ni bi na so be taking injection na say pane no so e aya na mpempi no won say ye wo family planning ye friend say ahodo bebre ye wo de hormonal and na hormonal we no nyina enti say ansa na obey family planning crampo no was say nipa na obey family plan or do call counseling what I say o chirechiro mu say e bia we na obabeye no sunsansuo ni or do call we mu nyina true a na afei wa hu say na ebekọ e wo me nipadua no mu nti no me ye na say me hu a me mfa nka asem doc ene ma no dodo na awu because this time na so bia ma no ho so ano ye kwaye family plan no kwa na ye de we na ama just like that na ukọ sana tie enti so o ma options ahodo enti we ne sunsansuo na wan kasa wo choose de ope na say ekoba na wan kasa ebia nipa na ye de force de ma wo but mpempi no we enheda enkoso party ase enti ye wo bi ohono ma anka ye nyina ye pede anka ye natural way enti e ka say original de enya ne yonko ne sente imitation de ya na mfa sa penalty enti e firi hono ma omo tanum energy drinks omotanum energy drinks sautanum energy drinks pa or risk of getting stroke no 500%. Yes, omutanya omutanum energy drinks pa no e bedroom pempen so bi na otia hya sese eya because e konaro o blood vessels na nka se wo wadwen mu yes enti ni nyina no na kire se enko bi so ma wo wa kire wo very true because hu pa o na adwuma ye wo no mu de ye konom na ye de asiripe yeah for mewu obeno no ma enti we time na enaro blood vessels na e wo wadwen mu no e more conditions bia in fact other say heart attacks no more omuna edrum pempen so bia na I say what shall say nya palpitations and heart diseases so related to stroke and once I obetimanya heart disease no betimanya stroke because ni nyina ye wuntini no mu asem what I say yembre nti yemfa risk factors no ento ho na me kire bibi wa ha sei won say akwai say mekas ashasia no mekas nyankopon ambo nipadua no say yade bi embetena nipadua no mu nyankopon ambo nipadua no say yade bi embetena nipadua no mu onim say
nipadua no ankasa aye wo hoyi yade eba ɛwɔ sɛ ɛfa kwan bi so ɛsɛ yade no enti wa hyehyɛ bibia pe wo nipadua no sɛ de bɛya bibia ntochima da okay ana sɛ bibi tochima nkrampo na wa sɛ haban no wɔ hɔ enubena no wɔ hɔ mo fa nsa yade no enutan ka ho ati ase enti yɛnhwɛ yadwen ya ɛwɔ hoyi o hwɛ yadwen a ɛne spinal cord no ɛna yɛ the most very delicate and pressure bebre ade kakra nya kan na problem aba enti o check a ɛnhwɛ ba bi a yadwen ɛwɔ very protected but your fa first image no entoto emaye hwɛ dia akata friend say yeti no ho dompe akata yeti no ho won say ya chi bremo no spinal cord no ɛwɔ dompe mu dompe ni yɛ den ankasa kyɛ sɛ ɛbɔ no ho ban yeti we no ba bi adwen no hye no layers a obetra ansa na wakɔka adwen no ɛdɔso kakra nasam ketwa so what you say enti you protect adwen ankasa because of the way it's delicate I ho won fa so pa afei nyankopɔn nim sɛ okay entini na edi moja ɛkɔ wa adwen mu no emu betimi asi na sɛ emu si a de na beba obetimi anya stroke simple okay enti I provide collateral circulation collateral circulation ne kyerɛ sɛ o san benya entini nketwa bi a ɛno abra entini kɛse na edi moja ɛkɔ wa adwen mu no emu nya si pɛ ɛwɔ sɛ moja no divert na ekofa entini nketwa no mu ekọ supply honum with moja doc obi tie o radio no so wonya Sompa television bi enhwe ye na akwa te se edua ene ne man tree with branches na doctor ka ho asem ne dua esi wo na apapa yakora dodo na nti no ekọ na ne stem ne fifi ne ekọ na no pacho mofa ba akọ na nto so mayen ne fifi ne ekọ na ekọ kakra no apapa yakora bebre ti doc say me one mu sia na chesa apaya fa your friends say branches ni bi na ekọ adwun doc nyesa the empesa me kire ne say one sa entini we no ene e main artery o ene yes ene e main ayibia entini a ede moja ekọ wa adwen no mu enti ekọ na no yese wo entini nketu a ebata ho enye sa enjone we no san bata ho eno ebata bata ho wo de esi we nchenchen yes ansana branches nso so aba ansana branches no ho okay so what you say okay aha ye be kirekire we nyina mu enti sa eno na efe no collateral circulation enti we ni si ya na wo se santini nketua no etimi supply wa adwen no honom no with blood doc we the picture na ma so am ye hu aha o de no problem say ye kirekire mu okay ye kirekire mu ba enti no ebe supply wa adwen no with moja na de akwa no say sa collateral arteries no sa arteries nketenkete no ebi die susapa ebi so die soso kakra enti obi ohono ma obetuma stroke but collateral circulation betuma supply moja pa ma kire se no ho atimi atono okay enti no moja ne stroke ne nkonya nso wo no so okay enti wotimi mfa ho antoto obi okay on say me ka say ya adwen na awaya different obia stroke different obia stroke different wanya stroke we me say manya stroke we ye odia no ensame de da because by be a stroke na say o ma adwuma nya sa na odia na say aha ana apart from collateral circulation na nyankopon aprovide ama ya adwen no asaya ne say artery we ewu a e was say foforo say nyini okay what you say but ya nkasa ya didie mu ya lifestyle na sofo nyina no ana etimi exercise our process we okay aha ana me say ka kwasi so say wahun babia arteries we entini na supply moja na akoduru on say honum na aye red pa say moja apiti honum no adwene ne mo honum ena stroke na si okay enti stroke ni si honum ma babia say nyina no entimi ensen ye yeda what you say na we moja na ne de na paya na yes enti we check ya yemfa ne say stroke no honum na stroke na si okay enti say ye ischemic stroke say ye hemorrhagic stroke babia stroke na si na honum nyina tissues ne cells na sha say ewu no entimi enye ye bioda wow honum asay wow ewa wadwi mu what you say enti say honum asay ewa wadwi mu a ahintasem be na da stroke ayeresam adenti a obi etimi recover me say nyankopon ya bibia pe enka we de enka asay but e bi tu obi a kwan bi wo ho be fa so be sanya no ho be sanya de no ho be san atono no ho be tono kra emfa ho ne mfia wadi okay what you say en na ye neuroplasticity
I ever chire mu ende alternate terms neuroplasticity okay enti eno no kire se babia stroke no asi no sa wadwen no hono me hono nyina asai enti me ye bio da enti unkwada nyina na hono asai but yan fa na se your nervous system no ya say your brain no awaya enti babia etimi send signal say bia anka metuma pejamensa ebe send message afri ha say akoso am run about na etimi ama pejamensa what you say okay say stroke no esia I see what every has a akoso am run about nti hono ma say sa kwan na say okay enti stroke no ya adwe no be san ya rewiring besa waya ne ho bio besa waya ne ho bio enti waya so besa waya foforo enti se waya foforo sa na besa akofa macro sa na akosi somera na about na tima ma pejamensa wadane ne ho wadane na akwan no sa pepe okay so what you say no na ye neuroplasticity no simple cra okay enti se o te se sa we ase a obo hu se Nyankopon ho ya nwanwa ampa so what you say Nyankopon ho ya nwanwa papa because wa hu se bi betimi asi woni padua no mu enti wa provide we nyina to se da be ya o nyini bana no de be si bia no e wo ba bia yesa wo fa what you say ye na hwe sa neuroplasticity we dwumadi a edie kwan ya efese di dwuma na yankasa no se ye kwa ayaresamu abra ya nye stroke a kwan ya be fa so a ye betimi ahana sisa neuroplasticity we se da be ya be boa ma ayaresa na timi akonkan okay what you say now yamfa no se se ebia sesia no odi ade akikire wani for 2 good days odi ade akikire wani 2 good days na wadwen na hu se untimi hu ade untimi hu ade no wo se prekope no after 2 days ekono or visual cortex babia wadwen mo etimi ema hu ade kama no ebetimi asan dane no ho ama wanya atinka bia se bibi account kitikiti krampa obeti no mo se sound bi ana dede kitwa bi kura obeti no mo okay so Richmond na ye kasei metin ne a mania framum na mom menya te ya ma hu se Richmond na ye kasei obi abegina me nchen no pampan ankasa ma hu se asomasia so what you say na ma omo ani afira no sabio omo ani afira no etimi esente se asumesi ena gina machi onye be gina na chi ana obodin so what you say o kasa ono ho ana obodin kire se owo ha se crowd mi ye otimi na ndeko ba bi opese okobia because na adwen asan eden asan rewaya okay asan ma no sensitivity fufuro okay a odi di na da adwuma what you say enti no se oyo obi a odi sa blindfold na so odi ade akikiri wani for 2 days a opese o test sa de we hwa after 2 days ekoni nyina no otimi senya sa sensitive we na onye yi wa ayi ni free wani so pepepe ya no so afio ebe san hya se etene enti obi papa bi na ninye enso otimi kwa afom yes esaba first time am ko hu na was wondering was search him nija ewo ayi klobia friend meduma be kwa importem ho I was wondering say obi anani afre ba ne sen na otimi ye na main road no otimi twase for so kwan ya hwinhwinhwim ka hwinhwin otimi se twem ekọ wa bla otimi gina wodin hu se kai ma koso ni mu so ma hu nso ni mu she na je se de Nyankopon wo si ye ne ma no nani ni ho a atenka no wo na adwen mu no eye so no nko e ma otimi ye de wo se wo ye bia otimi ye de opese wo ye nyina okay papa na kire se chimato bia amba ni padua no mu enti sa wo ti ni padua na ase pa obeti ayaresa ase sa pepe so what you say enti se si a wo tie mi na so wo stroke a o sa stroke yare amen ka se babia moja no nko se etimi continue o sa wo yade no there be fa kwan fufuro bi kra so what you say enti anya pressure dro na o nom na esa stroke yade no yes e kwan fufuro bi kra a kire se utimi tu ho anamo ntemo a utimi tu ho anamo ntemo because sa neuroplasticity we ameka ho asemi so onye stroke within that very day na enti ameka say time is brain okay time is brain emre e ya wadwen enti sa utimi etu anamo sa very day na ntentem no from that very time now up to 6 months okay ena etimi ya adwuma pa okay
So from that very time now to 6 months, and it's me a juma pa. Yeah, wa ko sisa busumi nsia mu. Sanate after busumi nsia ko no ya na adwuma ya na slow. Enti obehu say obi a obenya stroke na obetu ho na montem. Yemfa say o stroke no ba ye no within 1 week. Ebia emro 1 week na say otimi nya abibidro. Abibidro bi pa kese e beba so. Abibidro e betimi asay ade na every 21st. Achakra. Okuna ya bo ho hye Achakra 2 weeks to 1 month. Obesansi udada mu ahwe hwe ensi. Wow. Enti edru sa point we ya na ya chia Dr. Asare. What you say? Chese nipa ntimi tu ho anamon. Se bia embro 1 week. Na se otu ho anamon se media biduro be sam ya de. Na otu ho anamon a 2 weeks to 1 month. And chese say ischemic stroke nkwa de. Obesansi udada. Ebe kokra. Obesansi udada mu. So what you say? Aha. Ni nyina na kire se ayaresa no ewo nwie na yedim ewo nhaban na yede enduro no mu so what you say and na yese wo kwan ahodo a yankasa no yebetumi eden afaso ebetumi abo nipadua na ankasa. Okay, yes. Enti ye ka say time is brain no nyina no onim say stroke eba na say wo ankasa na stroke ache wo no otifie emfa ho ne mpempenso stroke na kodura na se chaache every minute bia obetena ho abra onya stroke ayaresa bia no about 1.9 million neurons na eseye na ewuo ti the more otifie na onya stroke ayaresa no wa dwe ni wu more neurons na ewuo spread it say fire and I say ja ewo forest no once one artery akano spread it the next one enti jano na akadwe na kese ebubu no ko so what you say also nervous system make say you were about 86 billion neurons and what you dream mu sure say wo ma me yemu a anse na ba wo nge no na about 1 trillion onyina ye adult no wanya about 86 billion. Wow. One stroke now oti ho na untu ho na mo 1 minute bia o lose 1.9 million neurons. What you say? Na aksa ko say so two stroke ho na mo. Na say enye nkonwie. Na ebia okay ba bia aduru de mamentenda 1 minute bia no lose 1.89 million neurons. Enti ebesa ma yaresa no asa konachi. Enti e konachi na ma ebi ho no ma onya stroke na yesa na yade na no ebia na enkane na ontumi nkasa ba se se otumi kasa. Ekwa ni mu na asante akonachi ontumi nkasa bio. So what you say? And na your problems are den ewo ho. Na yenhwe kwan ahodo a obefa so a obetimi ayeden ahana se sa neuroplasticity we. Okay. Aha. Na afi na yeboko image number 2. Na yedikan ka se stroke no se eba esi wo wadwen right a na chese be affect or left hand no nyina and or left arm or chese or left side because a bit ma affect wo animu nko abra on san obetuma yusu on san obetuma yusu on nine so what you say na chese wo nim fan ba ko pe akoye de wo ho. Okay, so abra wadwen fan ba ko ayese de chimato abamu no e wo say wadwen fan ba ko a eda so wa honden no etimi san take role anase function asay ni dwumadie no kan yes ni dwumadie na eye no na eno so na be sa take sa role no aha enti ebetuma asha sese eye reconnection enti eba no sa wo fie na wanya stroke na wo pesa wo sa ho yade no ment na fie keke abra onu ma aduro na wo kwa massage na so for krampo no sa wo so keka ho ye exercise bi. Okay, minim say nya obi na betuma exercise but obia wo de e wo so oye ni nyina no emra ba mu a ye be kirekire ni nyina enti wa otimi exercise no e wo so oye exercise. Okay, enti so otimi exercise a ofa ba ko na ajojo e betimi ama fa ba ko na etimi ye adwuma no atimi aye den akeka no ho atan ye rewire na atimi control nsa na etimi ye adwuma no. Okay, what you say enti exercise number 1 exercise number 1 no number 2 yan fa na say wo fie
baabi a wonim bia no kyerɛ sɛ wobɛtumi akɔ baabi a onkɔ da ɛmfa no sɛ wote ha sɛ wonnim Somera about wote ha sɛ na bia wonnim Kajetia okay so mame nkɔ Kajetia nkɔhwɛ abɔnten so abra wakɔ na wo bo ani akɔhoma na wo hwɛ baabi ne nasefo no wadwen no ɛsen yɛ rewiring okay ɛno na ɛkyerɛ wo sɛ abra wo so na wo nyine wo experiences no ma wo hwɛ ne we nyina no o brains ɛsen yɛ rewiring saa se bo won kaya sa de wa se machia pen we se ne ye bi ape na adwe na hyase ye adwuma kakra okay enti se o abra wo nante ni nyina no o ko ba bi a won ko da nyina na wa adwe no ye adwuma ba ye rewiring sa eba enti eno se nkyerɛ wo se ta sua ade okay ebia so utimi reading na ta eye reading kan ebia na wonya stroke no o pese o ye neuroplasticity enti no wa sha se usua shatawole nyom ebia wa sha se usua obapa Christianum enti abra usua nyom to na no wadwen esen ye rewiring okay eba enti eno so ye one way a obetimi sa harness sa neuroplasticity way okay so what you say na eno so atimi aboa afei emeyen hye no emeyen remfi say stress ya de ba ko a emfa ho ne ayaresa na eba so one no go stressor neuroplasticity we enya adwuma okay stress no enye se bi a wo ye adwuma wa bre na ye stress nko because you emotional stress you psychological stress ma be sha wo so wa adwimu a you physical stress wa ko ye adwuma sa wa bre ni nyina ye stress na okay in fact nhwehwemu abana abadadi say wo go through stress bibra affect wa adwen a obohu say o rave ta fi no mantem okay and your brain stroke abana o rave ta fi no man krampo no say go through stress ebia na yade ni ntiama efie ya wo yakayaka de ana ye no ma bia ma wani nje kyese why obo how go through anxiety depression ya de etimi san ma ayarsan san kona chikra okay aha afi yemra ya aduane diem what you say woni hia pa aduane diem no minim say ho de hia atiefo pa kan bia me ka se he nyankopon ahyehye bibia pepepe na odi amayen ba before yempe kire say ade no odi ahye nhaban mu say yendi o say so wo stroke ade ba ko betuma abo pan ye green leafy vegetables and leaves na okay what you say yes because on your stroke no come with yamfa say blockage okay bibia si intinu mu kwan and to here nduane bia ewo anticoagulant okay chese de ema moja na ebo ntoa no de betina san na ne moja no what you say se eba no sa na ebetuma akoso some free radicals ewo ni pedua no mu moja no mu chese ebema oxidative stress aba me se emre ni ho anka we nyina ebe kirekire mu na oxidative stress na aba no eno ebe koso cell damage ebe koso ebe ma wadwen no ayeden asset tissue na say okay enti ehonum no be hia antioxidants what you say eno so semba sa na because cells na wo wadwen mu ewu nti no obehia anti-apoptotic properties okode che de be ya cells no enkowu che brofo ne mu mayen de all kind of kakaka me ntimi nchiri eno ye ba ku bi so a ye cells e woni pedua na fa so wu okay aha and e wo anti-inflammatory because injuries na say de wadwen no e fa so ewu no injuries bia ba honom enti immune system no be react say react a be cause inflammations okay inflammations no be here nduane e wo anti-inflammatory properties na tofa mu no obe here green leafy vegetables okay onya broccoli a wawie what you say broccoli wawie me mpese mebo bibia yentimi anya na simple ko for say sayade pa me mpese bebo bibia yentimi anya na simple wa hu bancha haban wa hu dawa yedi se wo no bancha haban na wo dawa gumu a wa sa stroke yade wow stroke adro pa ye your friend say dawa locust beans any say ye nuanom omo wo tifin do no yes e ho no na wo penti na omo ntanya
me say he the nyankopon dia chair no we before say obi ba your office na oka say doctor say mama number bibidro me ka kira me say na doctors are more 21st or more pastors ana o more malam for nyina doctors ni bia na ya de ya foforo ma no kwa de ntina wo doctor se ma na say o ya bibini na otimi di Xanthosoma sagitifolium friend say okay no so ne dey contomere nobody didn't say Xanthosoma sagitifolium okay so otimi di contomere because say no pawum any question otimi di na say ye the contomere ye aduro na so kasa bi duro nti onno ma na say o ye ho so ati ase na onim say makomo la ko hu say obi a package omo package banchi ahaba eton no oma twere ho say for anemia chesa banchi ahaba no onim de no ma ewom obenya vitamin B1 okay friend thiamine no riboflavin vitamin B2 na obenya alpha lipoic acid okay we nyina me obo so ni nyina good for neurons no wa adwen no mu correct obenya iron obenya potassium magnesium obenya copper obenya vitamin B6 what you say ni nyina no chese oyemu ntim na obesanya vitamin B9 folate na only folate no na efre no folic acid no me say he oba epe nyinsen a ya say folic acid onkonom oba enyinsen a say folic acid onkonom oba ewo ya say folic acid onkonom oba communopause mo ya say folic acid onkonom bancha haban wo ho onkodi nya folate no ne synthetic de ya ka say anka original na ya folate no folic acid okonom enumum na onim one thing sa ye the supplement adi ye timu ama anka noma na anka obenya free ndwene na wodi nimu no o de economic supplement ye timi ka say vitamin B12 vitamin B way vitamin way obetimi anyonom na supplement obetimi anya bia free na ndwene mu na wana aka kira o say de wonya free ndwene mu enye enough na economic na supplement na onim say abra onom na supplement na wanom a kira onim so sanso de bebreo enti omo namo a ayana mpempi no ana mensan no yemititriti mensan no yemititriti efiri ndro na wano mache okay enti sambre na wano mache na doctor kasa men no ma bidro na wano mache akoduru sam pempen so no afi no de no ma bidro ya dada ya che wa ma me hint ne se emre na so na mom no ma memfa we embo no tofa awo nwie na yebedie ho okay mpacho omega 3 fatty acid fish bit say salmon obenya no chapo okay so what you say okay na onya omega 3 fatty acid na sa salmon na owe no eno ekita anti-inflammatory properties okay yan fanto ho now yesen wo blueberries eno de kra sa for the eno kra obesanya folate wom but eno yenta nyanti no eno de yan fanto nchen okay so what you say now pear okay pear we with manya vitamin E antioxidant antioxidant no protect on neurons nerve from damage okay so the bear on neurons no wadwen enkwosei so what you say enti wadwen be sharp vitamin K enti abre bia obedi pair ba ko bia no obenya about 40% of daily recommended vitamin E wow so what you say okay enti pair ba yendi said the pese di bia now ye bibia ye wo anti-inflammatory property bia yentimi ensan no ho kra turmeric yes okay. Turmeric na ye one very good anti-inflammatory bia chese no krampo pompa bo no krampo no because ye anti-inflammatory no utimi ya no paste na wo de ye ho aba hwete no okay so what you say okay anti-inflammations bia ye kon so ni paduane mu no me se nyankopon ache yade na se we nyina chese ye de se yade no me se obi wo ho no ma wanya pressure onim say abidro timi sao sure but wanya pressure no dey ya abrofudro wanom no for 5 years say wa hu say onom an ho ya no basabasara kuma bon nten ya sesa ma na enko so say opa abidro na anom abidro no ba ya opese the next day timi ya adwuma ma no nyankopon anhye na saa afi na ebe siesie ni peduanu mu asama ni peduanu no tibia na kɔ say the na esitie na chese atima solve problem na ma okra chese etu ya de ase yempe we na epade so what you say enti ye we o so ye say economic supplement enti stroke ayare sa no ho nyankopon ahye bibia
say yadia eni di no eni ayaresa so what I say no say we di na Nyankopon nim say be ban kwa de na ayaresa wo ho okay so what I say now you see vitamin C no you konom no supplement abra mako ankasa kra vitamin C a ewo mu na chen anka okay so what I say ma me fancy ho na ya wonto aso na fancy ho ma ye Ezekiel 47 verse 12 no be catch us say dua no yendi na dua ba na yemfa haban no so enye ye dro 21st clinic ho bibi dro nko na edidi dwuma bomodin a na kwan a ye hwe no anase de dabema so a ye tutu ne srani abasa ne say stroke intasem ya etai nesano echi Dr. Yusuf Salifu wabechire pimu na de achore brena so eno ntifa be ne frey sesia 0540 311 311 0540 311 311 ene line baako ena ye de edidwuma e wa hase nom 0540 311 311 na what's me a day abana says 0249 311 311 wow me pacho me do fu bi abaso na 0540 311 311 and 0249 311 311 oh what ya tom kafra hello Madam Bachote Menka. Baby, I am sending a line on na intimate and fa. Madam Bachote Menka. Kafra. Manin free so na once and free beam cutting my be no be free 0551 mpacho 0540 311 311 and the dijuma wa hase nom 0540 311 311 and 0249 311 311 na wetimi abaso okose bi wo adwenkyere bi wo nsusue bi a ubetimi e de aba na doctor wa hase no de wahwe atoto nema e de amayen lines ne jeje kakra nim se network no se dan yo monkafra but ye boye homodin se yensa ebeka mo na doc se bede na de ye ni nyina no ye de si ya hunuane ya wose ye di asembe ne twato a wo ka kire yen ya lines ne ye but doctor sorry a lines we ya epike de nya abotila je wa home doctor na ne bekita phones ni nti ye sorry a mo de mbetimi afre na wone mo atwetwe enkomo doc asemo etwato ebre no kra ye be awie na yemfa into apo asema etwato na se won se me mbo no tofa na yemfa ye branch nsan tudwa okay na ntumi ambo akefo nyina ya ka say 21st clinic dey on say ya mra na ya ta kan ana say ya mantra na say ya re bia e wo ba bia efiri ya re bia e wo na chiwade okay sanso na ya re bia e wo na kade so what ya say enti no say onya ya de bi na say odwen say ya de we eni ho anu yi a ene na nya na o dada ho na say na nya Nyankopon na bo because Nyankopon de wa hye bibia pe okay sa pepe enetie na kese se wanti man sa ya den dia na kese ebia wanya na akade enti e kase 21st clinic de ye ho to ho se nhwehwemu biara on se Surgical Research and Treatment Center West Africa nyina onya bio 21st clinic nkwa na ewo na onim se every quarter biara no ye hye da koye nhwehwemu okay enti yenim de ye pa se de be ya Ghana afana nyina no obia ni ho ode na yaresa ebe kwa amonone na chese amonone fu nyina beje o mayaresa ewo ha sei omu a omu hwe ewo amonone nyina no opese oje wa yaresa e simple okay eno anu se obuseni bi o Ghana obebe ya hwe ye obehu doctor obefre na one doctor ya consultation wo phone so na chese nduru a ese fata ye nya medical history nyina na chese di amana na wo de akosendo okay ebio yesi ato enkrobata na apete Ghana afana nyina no enti eye ahwia overseas ewo kumase ahwia overseas ho na obehu 21st clinic dome oduru dome market a also pe heavy do choba ho na obesie osi ho no ma na wa bisa 21st clinic o me kirew sanso na wo de ko kaswa
Kaswa New Market Road new ECG office na ɛwɔ hɔ no ne nhwɛ ne mu pɛ na ɛwɔ Tema Community 1 yɛwɔ Roman Church na ɛwɔ Tema Community 1 no Our Lady of Mercy na chipɛ na ɛwɔ Sunyane Regional Hospital main gate no ne nhwɛ ne mu pɛ na yɛwɔ sanso na techima no yɛbɛ Agyenkwa FM Koforidua friend saying O Green ɛhɔ na yɛwɔ ɛwodokɔ Takoradi a Anaji Station efekuma number 9 ɛhɔ na obehu yɛn Nkranza Ben Children's Park and Canadian Bank Dynamo Doc, the aka no Chris FM break. My so and so your and two fra na dia dem bia na kire se ya kire sanity. Enti number ni 0540311311 05403111 Dr. Mpacho Soleneje course na said DSC bano 311 0540311311 and now 0249 311 Richmond Pacha to say boko 21st lab no so ye ni adamba ya branch said o sitwetwe me moja rough oh ye nyina na wo chia dofo ne yenkwai seconds Nchaka see ma 21st workers nyina kankata de dome mfa say any kind of lab bia or person ye bia just enter udru one ma all the lab technicians they are all experts nti obi wo ho doesn't necessarily mean say wana wa ya yalo for aba ho unanti abontena say bia utwam kura na you can just enter there na yeah that's Richmond no lab technician e 21st grade busia me di do hene yire Mame Equia Yabua, Esiama Yankopon Yadom no de Dom Yania, watching that 4 p.m. 1 TV, Sompa TV, Yebetra Jumedia repeat, or man PK Ransford, Ekoba Justice Premo Bema, and then Anaya, Yana Wanum Yana, I say, I will see yan sorry so na. Jumedie and Kayano, ain't me and Twasona, for happy birthday, Emma Yenuaba. Where are your banner? Say, Bem, hey, na PK will not do birthday, Nadia, say DJ PK. Nyankopon show me dofo eradema kwatenti apomoden ewomu. We love you so much. We appreciate you a lot. Nyamepa ena yes ready amawo o di ni dwuma wo Sompa TV ene Sompa FM erade enhira opia busia yakramo. First clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na